Kuna mwana yiruka nkare ntago baramanika kubera ko babyise mu kuva mu gitondo baraye barwana. Bari ku gasozi ka Kanyamahoro barahava bafata igishanga ikibaya cyari gihari ntabwo barakomeza bararwana bigiraho ingabo za bagira Kama Oliver bigiraho ingabo za M23 zibasubiza inyuma ubwo zabirukankanaga zibasubiza mu mujyi wa Goma ariko zibasatira zisatira umujyi wa Goma. Ubu ngubu ngira ngo zigeze kuri metero bitarenze 3 mu munigi. Mu mwanya nazo nsoma ku gihe bavuga ko hari ihene ebyiri masasu yafashe mu gace ka Byahi ni mu gice cy'u Rwanda. Urumva rero isasu ntabwo ritoranya, niyo mpamvu muri aya masaha abantu bakaba bari mu rugo birinda ko havuki iyo mpanuka. Isasu urumva n'ibisasu byaje rikagwira ihene rishobora no kugwira umuntu. None ese cyakubahirizwa kuko bigeze no kwemenya ko bagiye kubiganiraho bagikinshasa delegation M23 igikinshasa igeze Kinshasa imara hafi amezi 3 muri hotel bategereje ko baganira ubundi birangira bataje. Kandi burya umuturanyi ni inshuti ya gahato ko byagenda kose uramukeneye nawe aragukeneye. Kuvuga ngo Patrick ngo barimo bategura urugamba rwo gutera u Rwanda sinzi ko babitinyuka banabitinyutse nabo ubwo baba bafite icyo bashaka ubwo baba umuvuga ngo kagira inkuru. What are you doing? Seriously? Honestly? Reka nizere ko umeze neza cyane ukomeje gukurikira ibiganiro bya Dopa Media. It's a beautiful day blessing Dopa Media. Ku blessinga Dopa Media no gukora subscribe kuri Dopa Media niba utarayikora, hanyuma niba warayikoze ukajya wibuka gukora share ndetse na comment ku biganiro twakoze kugira ngo ibintu bikomeze bigende neza cyane. Ngo ikaze rero wowe uri mu bice bitandukanye by'isi ariko wumva ururimi rw'ikinyarwanda cyangwa se waramaze gukora subscribe kuri Dopa Media. Uyu munsi rero muri kubona kuri kamera za Dopa Media ndetse no kuri mikoro dufite umugabo twamusuye kugira ngo tuganire. Twajyaga tuvugana kure tuvuganira kuri telefone, ariko uyu munsi twagiriwe umugisha tugira amahirwe yo kugera iwe kugira ngo tuganire byinshi bigiye bitandukanye. N'umugabo wabaye igihe kinini mu mujyi wa Goma ndetse akaba ari n'umwe mu bafite ubumenyi cyangwa se mu bafite amakuru menshi ku ntambara zibera mu burasirazuba bwa Kongo. Akaba ari intambara ihuza umutwe wa M23 ndetse n'ingabo z'igihugu cyabo cya Repubulika Iharanira Demokarasi FARDC. Nyakubahwa tuguhaye ikaze. Murakoze cyane. Amakuru turashima Imana, namwe meze neza. Uyu munsi ntabwo nkuvuga kubera ko urahari siko bimeze. Ubuse ni ngombwa ko nivuga kandi numva amaze kumvuga. Ntabwo amazina nayavuze. Harya ntabwo yavuze. Nitwa Steven Bisengimana. Mwabyumvise rero Steven Bisengimana niwe twakire kugira ngo tuganire ku ngingo ziri update cyangwa se ku makuru agezweho ariya mu burasirazuba bwa Kongo aho ingabo za M23 ndetse na FARDC zikomeje ndabyita ngo icyaho bakomeje aho urugamba rukomeje kubera cyangwa se aho bari kurwanira kugira ngo turebe uko bimeze. Tugiye kuganira turebe hari yashije iminsi M23 yigamba ko ishaka gufata Goma ndetse biza no gusaba ingabo za MONUSCO ko zagera gute ko zakwirinda kuyitambika ziyibuze kwifatira Goma. Hanyuma nibwo haje gusohoka rero itangazo cyangwa se itangazo ryasohowe na MONUSCO rivuga ko hari ingabo za Afrika y'Epfo zamaze kugwa kuri urugamba. Ayo makuru niyo byagenze bite? Ayo makuru niyo irebye mu bitangazamakuru mpuzamahanga bitandukanye. Byabanje kuvuga ko 9 aribo bari baguye Sake, hanyuma n'ubu ngubu hari amakuru avuga ko hari abandi baguye Goma
ariko ahanini nuko usanga ziritambika rimwe na rimwe zigafatanya n'ingabo. ntabwo isi yigeze iba umudugudu aho umuntu ashobora kuba ashaka byoroshye nk'uyu munsi. Umva iyi nkuru. Ku isi hari abantu miliyoni 130 bavuga ikidage. Ntabwo bitangaje kubera ko Ubudage buri mu bihugu bya mbere bikize ku isi, kikaba igihugu cyuzuye amahirwe y'imibereho kuri bose mu nzego zirimo za tekinike, ubuvuzi, kwakira no kwita ku bantu, uburezi butangwa ku buntu ku bantu biga mu kidage n'andi mahirwe atagira ingano. Wowe ntabwo uri muri aba bantu bavuga ikidage kubera ko utaramenya Der Sprachenhub. Ukutamenya kwawe kurangiriye aha. Der Sprachenhub ni German Language Academy, ishuri ryigisha ururimi rw'ikidage mu buryo bugezweho hakoreshejwe ikoranabuhanga. Kubifuza kujya gukora, kwimenyereza cyangwa se kwitoza umurimo, gutura cyangwa se gutembera mu bihugu bikoresha ururimi rw'ikidage, kuminuza, cyane ko abiga mu rurimi rw'ikidage bigira ubuntu mu Budage. Bigisha ikidage mu byiciro bitandukanye. Amasomo atangwa mu gitondo, nyuma ya saa sita, nimugoroba no muri weekend. Aya masomo kandi atangirwa no kuri internet cyangwa online, aho ushobora kwiga igihe icyo ari cyo cyose aho uri hose. Nta bantu nzi bigisha ururimi rw'amahanga vuba kandi neza nko muri Der Sprachenhub. Bafite gahunda zitandukanye zifasha ababyifuza kujya kwiga no gukorera mu Budage, hibandwa cyane ku kwiga imyuga ikenewe cyane ku isoko ry'umurimo mu Budage no mu bindi bihugu bikoresha ururimi rw'ikidage nk'Ubusuwisi, Autriche, Luxembourg n'ibindi. Iri shuri rikorera mu mujyi wa Kigali ku Kimironko hafi y'umurenge ku muhanda nimero KG 1 Street 12. Hamagara 07 90 13 98 22. Isi ntabwo ari itera imbere, nimwe muyiteza imbere. Der Sprachenhub. za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo arizo FARDC. Bikaba ngombwa ko M23 nayo irwanaho kugira ngo urebe uburyo ibasha gukiza abaturage nk'uko bivuga. Ni ukuvuga ko ayo makuru yo kuba hari ingabo za MONUSCO zamaze kugwa ku rugamba zishwe n'abasirikare cyangwa se abarwanyi baye mu 23, ayo makuru niyo. Ayo makuru niyo ko MONUSCO yamaze kuyatangaza. Ni nako cyose si M23 buryo. Ese MONUSCO yagezaho irasana na M23 byagenze bite? Bivuga ko ni MONUSCO yataye umurongo. Ko burya MONUSCO ni peacekeeping, ishinzwe kurinda amahoro. Yego. Muri Goma. Cyangwa no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko noneho nibigezaho ibugama kandi ibona abavandimwe barimo kubyara, iyo yakaba ihagararamo hagati ikaba yararama ntabyo yakoze. Niyo ushobora gusanga yitambitse M23 hanyuma nayibona nta kundi kwitabara niba MONUSCO irimo kubarasa nabo babonye ko arimo kubasubiza. MONUSCO waruvuze ngo irimo kubogama, iri kubogamira hehe? Iri kubogamira kuri FARDC, iri kubogamira he? Urebye MONUSCO iri mu ruhande rwa yaje kurinda amahoro. Ariko noneho mu kihe gihugu cya Kongo igisirikare cyayo ni iki? Ni FARDC. Niba ari FARDC mvuga ngo nayo hari uburyo irimo kubogama iri kujya mu bana ba FARDC. Ibyo bikaba byatuma M23 nayo ibona ko irimo kuba menace. Ubwo niba mbyumva neza bivuze ko ingabo za MONUSCO bisa nkaho icyazizanye atari cyo ziri gukora, ahubwo icyo bari gukora ari ugufasha ingabo za FARDC kurwana cyangwa kurwanya M23. Bisa nk'ibyo. Ko byabigoye. Urumva niba uramutse ujura umucamanza cyangwa se uje guhagarara hagati y'abantu babiri noneho bikarangira nawe ufashe umwuka murwanya, ngo no kuva ko watoranije mu ruhande. Kandi niba wahise mu Rwanda ufata. Wahise mu Rwanda ufata kandi burya umucamanza agaramo hagati. Kuko aba yaje kurinda abaturage no kugarura amahoro. Mu buryo bwo kugarura amahoro rero yakaba yavuga ati okay, niba hari abantu barimo kujyana ari babiri nabigenza ne ngo mbafashe.
bombi Mm. ntabogamye. ubwo rero ni ukuvuga ko reka dukomeze wenda turebe uko bimeze. M23 umuvugizi wayo mu bya politiki bamwita Lawrence Kanyuka ku munsi w'ejo nibwo yari yasohoye itangazo asaba ingabo za FARDC cyangwa se ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuba bwahagaritse imirwano cyangwa se bamanitse amaboko, bamaze kuva ku bintu babyita ultimatum, no gushira intwaro hasi. Yego, babasaba bari babahaye amasaha 48, ubwo ni iminsi ibiri. Uyu munsi turi ku munsi wa kabiri, urugamba rwa rugeze he, bemeye kumanika amaboko, byagenze ngira ngo amasaha 48 ararangirana n'iki cyumweru, bivuga saa sita z'ijoro arabarangiye. Ariko uribazaho noneho abo bitinyeshyamba bagezaho aho babategeka bakabaha amahitamo, bakabatishamo gushira intwaro hasi. Bisobanura ko nuko babona ko icyo gisirikare mbaraga kigifite, kandi nuko babona ko buryo iyo umuntu afite icyo arwanira ntatsindwa, buryo ntatsindwa kubera ko bafite impamvu arwanira. Ako mu gihe ari ntayo rero biragoye kuba watsinda umuntu ufite impamvu. Uyu munsi ushobora kumutsinda, ejo ukamutsinda, ejo ndi yagaruka. Ubwo ni bya bindi bavanga ababurana ari babiri ngo umwe aba yigiza nkana. Hari uwabizi ko ibyo ari byose ko ari mu mahugu cyangwa atari mu kuri. Nabyo niko biba bimeze n'ubundi, evidemment. Hanyuma ubu ngubu urugamba rugeze he? Bemeye kumanika amaboko, baravuga ati Goma nimuyifate cyangwa se imirwano yakomeje nubwo uri kuvuga ko nta mbaraga ingabo za FARDC zigifite. Ntago baramanika kubera ko babyise mu kuva mu gitondo baraye barwana, bari ku gasozi ka Kanyamahoro, barahava bafata igishanga, ikibaya cyari gihari. Ntabwo barakomeza bararwana, bigiraho ingabo za bagira Kamau River, bigiraho ingabo za M23 zibasubiza inyuma, ubwo zabirukankanaga zibasubiza mu mujyi wa Goma. Ari nako zibasatira, zisatira umujyi wa Goma. Ubu ngubu ngira ngo zigeze kuri metero bitarenze 3 mu munigi. Mu munigi ni mu birometero bitarenze 3 n'umujyi wa Goma. Aho donc aho ikibuga cy'indege kiri, munigi iri haruguru yawo. Uvuze ibintu bijyanye n'ikibuga cy'indege, mbona mu kanya hari amakuru navuga ko bashobora kuba ikirere cya Goma kinafunze, nibyo? Nibyo koko. Na n'ubu ngubu mu mwanya muto cyane nahoze mbona hari indege ya FARDC bivuga ko yamaze kuraswa n'abarwanyi ba M23. Ubwo no kuvuga ko ikirere cya Goma kiri muri control ya M23 cya M23. Ni wavuga ko kiri muri control ya M23 kubera ko zitari zafata ikigo cy'indege. Ariko nanone indege nizapfa kuzamuka hari amasasu ameza atyo, kuzaba ziri muri risk. Sinzi niba ubwo bivuze ko abantu bakoreshaga ikibuga cy'indege cya Goma rwose bamenye ko ubu ngubu birahagaze. Ubu ngubu nibishoboka ko yigwaho, kubera ko n'ubundi amasasu ashobora kuza akaba niyo byaba bitari muri gahunda, ariko akaba yayirasa. Nyakubahwa Steven, hari ikintu wari uvuze, uravuga ati amasasu ari kugenda acicikana, bageze mu birometero bigera kuri 3 kugira ngo bafate Goma cyangwa se bagere mu mujyi wa Goma. Hanyuma ibyo byose nk'umuntu yari ari mu Rwanda nko mu karere ka Rubavu cyangwa bita ku Gisenyi, umuntu aba areba Goma, kandi isasu ntabwo rimenya ngo turagwa ngo ubutaka tugweho n'ubw'u Rwanda cyangwa se n'ubwa Kongo. Nta masasu yaba ari kwambuka akaba yagwa mu Rwanda. Mu mwanya nazo nsoma ku Gihe bavuga ko hari ihene ebyiri masasu yafashe mu gace ka Byahi, ni mu gice cy'u Rwanda. Urumva rero isasu ntabwo ritoranya, niyo mpamvu muri aya masaha abantu bakaba bari mu rugo birinda ko havuki iyo mpanuka. Urumva n'ibisasu byaje rikagwira ihene rishobora no kugwira umuntu. None niyo mpamvu bagomba kubyirinda.
yaba ari mu ruhande rw'u Rwanda, abaturage b'u Rwanda, kugira ngo bakomeze batekane ko leta yabo, igisirikare cy'u Rwanda kirabarinze. hanyuma wenda mbere y'uko tuza tukareba n'ibyatangajwe na guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ivuga ku Rwanda, reka tubanze turebe M23 cyangwa se M23 niramuka ifashe Goma. Niki bizayifasha wenda kuba yagira gute, kuba ibyisaba ubutegetsi bwa Kisekedi byakubahirizwa? Ngo sinubwa mbere irabifashe Goma. Ubwa mbere irabifashe Goma, ahubwo baraba ari ubwa kabiri. Kuko ubwa mbere yagarukiye Kanyarucinya muri metero 14, bayisubizayo inshuro ya kabiri irahafata, ubwo ni 2012 2012. Irangije nabwo ivamo irahabasigira. Ubu ngubu niramuka yifashe bibaye inshuro ya ubwo ni nk'iya gatatu, oya ni ya kabiri inshuro. Iya mbere urumva babasubije mu birometero 14, ya kabiri bageramo bayifata mu minwe neza, babakuramo, ubwo bongeye kwifata byaba ari ubwa kabiri. Yego. Hanyuma birabafasha iki? Biratuma leta ya Kongo yumva none ibyo M23 isaba. Ese ahubwo abantu bakaba bibaza ngo irarwanira iki? Kuki bafashe umwanya bakubura intwaro, kuvuga ngo hari icyo basaba. Ese icyo kintu basaba baragihawe? Ese mbere bava mu mujyi wa Goma nta masezerano bari baragiranye? Ayo bagiranye se hanyuma nibasanga yarubahirijwe, aho tweka barafashe intwaro, irabifite izindi mpamvu nabwo zatumye ifata intwaro. Ariko amakuru twumva avugwa hirya no hino ko icyatumye bava mu mujyi wa Goma 2012 kitubahirijwe. Ubundi wenda make mu masezerano bari bemeranije utarubahirijwe n'ayahe? Ni menshi, ariko icya mbere ni FDLR ibangamiye abavuga ururimi rw'ikinyarwanda batuye muri Kongo, b'abakongomani n'abakongomani nyirizina idatoranyije. Ikindi cya kabiri ni uguhuza ingabo, icyo bita mixage cyangwa se branchage. Ibyo byose ntibyubahirijwe. Nonse urumva byagenda bite? Bari bemeranijwe ko bagomba guhuza ingabo, no kuvuga ingabo za M23 n'iza FDLR. Icyo gihe nekeza ko itari ariko yabanje kuba CNDP, iza kuba M23. Burya M23 ni naho iryo jambo rituruka mu masezerano bagiranye, ni Mouvement du 23 Mars. No kubona na amasezerano yabaye mu kwezi kwa gatatu ku itariki 23. Bari bagiranye amasezerano 23 hari. Yego. Cyane itariki ya 23. Ni itariki 23 kwa gatatu. Hanyuma biza kurangira atubahirijwe. Uyu munsi akaba ariyo barwanira. Bo baraharanira uburenganzira bwabo. Ese bo nukuba bo baragwanira uburenganzira bwabo. Ni abakongomani barashaka burifuza guhabwa agaciro nk'abakongomani. Ubu mukongomani uri Kinshasa aba ameze nk'umukongomani uri muri Kivu ya ruguru, uri Bukavu, uri Goma, uri Rucuru n'ahandi. uvuga ikinyarwanda. Waba uvuga ikinyarwanda, erega muri Kongo harimo indimi nyinshi. Hafi bamugani kuki barwanya bavuga ikinyarwanda? Harimo ubwoko hafi 400, indimi zirenga 300 na. Urumva nibe izo ndimi zihari, hanyuma mugatoranyamo abavuga ururimi rumwe, ubwoko bumwe. Urumva se iyo njyo atari guhonyanga kiremwa muntu. Ibyo nibyo rero bituma bagira gute bagomeza guhatana, bakabatereka turwane turebe ko umukongomani w'umunyamurenge nibuza yabona uburenganzira mu gihugu cye. Si umunyamurenge gusa, n'abandi bakongomani bavuga irimi rw'ikinyarwanda. Iminembwe hariyo twirwaneho, hano hariyo M23. Nonse urumva atari ikibazo, kandi bose nabavuga irimi rw'ikinyarwanda. Ubwo bivuze ko baramutse bafashe Goma nibuza
byatuma bajya mu biganiro n'ubutegetsi birabafasha gushira igitutu ku buyobozi bwa Kongo, kuri leta ya Kongo, kumva none ko icyo M23 kuza ku meza y'ibiganiro bakaganira, icyo M23 ishaka ni ikihe, ese cyakubahirizwa, kuko bigeze no kwemenya ko bagiye kubiganiraho bajya Kinshasa. Delegation ya M23 ijya Kinshasa, igeze Kinshasa imara hafi amezi 3 muri hoteli bategereje ko baganira, ubundi birangira batashye. Urumva byagenda nose ubundi umujyi wa Goma nicyo uvuze kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kubera ko kuba bafata Goma sinzi niba bihagije ko Antoine Felix Tshisekedi byaba bimusaba kubumva uriya mujyi. Banza umenye Goma ngo ni umujyi umeze gute. Goma ni umujyi umukuru wa Kivu ya ruguru. Goma ni igaburo ya Kinshasa. Ni ukuvuga ngo Goma iramutse ifashwe byaba ari sheke nini. Nta guciye mu ijambo, niwo mujyi wa kabiri kuri Kinshasa. Buriya Kongo ifite icyo bita province, ifite za Equateur, ifite Bandundu, Katanga n'ahandi, kandi buri province, buri ntara iba ifite umujyi wawo ukomeye. So rero intara ya Kivu ya ruguru, umujyi wayo ukomeye ufatwa nk'umurwa mukuru wa Kivu ni Goma. Bukavu, umujyi wa Bukavu niwo ufatwa nk'umujyi ukomeye nk'umurwa mukuru wa Kivu y'Amajyepfo. Bivuga ngo iriya migi cyane cyane yegera imipaka niyo migi yinjiriza Kongo mu bijyanye n'ibiribwa. Umva rero kuba abarwanyi bayifata baba babujije ikintu kinini cyane gituma babasha kubaho. Niyo mpamvu ubona nabo bavuga ati umujyi ntidushobora kuwutakaza. Okay, hanyuma mu minsi yashize wo bita Patrick Muyaya, uyu n'umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, niba mbyuka neza yari mu kiganiro kuri France 24 aravuga ati twebwe turacyari tayari, turi kwitegura kuba twatera u Rwanda. Ibyo ngibyo ndahita mbihuza niba rwa ino guverinoma cyangwa se ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwamaze gushyira hanze busaba ko abaturage baba bari mu Rwanda cyangwa se bari muri ambasade yabo mu Rwanda bava ku butaka bw'u Rwanda bagasubira iwabo, ariko bagasaba n'abanyarwanda bariyo kuba bava ku butaka bwabo bagasubira iwabo mu Rwanda. Iki kintu cyaba kitari kuzana umwuka mubi cyangwa se byaba bivuze iki hagati y'ibihugu byombi, hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo? Si Patrick sinzi nkunda kumva bivuga, ariko ntekereza ko atari, sintekereza ko bizagerwaho. Sintekereza ko bizagerwaho, kandi burya umuturanyi ni inshuti ya gahato. Uko byagenda kose uramukeneye nawe aragukeneye. Kuvuga ngo Patrick ngo barimo bategura urugamba rwo gutera u Rwanda, sinzi ko babitinyuka. Banabitinyutse nabo ubwo baba bafite icyo bashaka, ubwo baba bagiye no kubona umuriro ugeretse ku wundi. Simbona barwana. Hanyuma mu bijyanye na diplomasi, imibanire mpuzamahanga n'ubutwererane bw'akarere, nacyo ni ikintu cy'ingenzi, ni ikintu cy'ingenzi abantu bagahaye agaciro. Ariko niba Kongo yafashe umwanzuro wo gucana umubano n'u Rwanda, kandi izi neza ko abaturage baturiye Goma bagaburirwa n'akarere ka Rubavu, bose bahahira mu karere ka Rubavu, yaba inyama yaba ibiribwa ibyo aribyo byose. Nguko Minova irafunze, Sake nayo isa nkaho ifunze, Rucuru irafunze, n'ahandi bahahira. Aho bagomba guhahira ni ukwambuka baza mu Rwanda, bagahera mu karere ka Rubavu, cyane mu murenge wa Gisenyi. Uriya mwanzuro yafashe ashobora kuba yafashe nk'umuntu uri Kinshasa, ariko ntabwo yafashe nk'umuntu ureberera inyungu z'abaturage baturi icyo gihugu.
hari ikintu rero bajya bavuga ngo nutakwambuye aragukereza. Kuba yagira gutya yaba ari perezida wabo Kisekedi ajya bitangaza akavuga ati u Rwanda buri hari igihe tuzarutera, n'umuvugizi wa guverinoma buri akenshi kugira ngo avuge ibintu abivuga nyine nka guverinoma, ntago abivuga nkabo. niyo mpamvu nanjye navuze ngo gufata ntabwo cyaba giteye impungenge ku Rwanda kuba wakumva igihugu umuturage kirivuga ati ibyo byose tuzagutera. Ntekereza ko u Rwanda narwo rudacecetse kandi narwo rurimo ruritegura, kandi ngira ngo n'umukuru w'igihugu abihora bivuga turiteguye. Iki ngiki rero kinajyanye no kuba nabonye ibihugu by'Uburayi birimo n'Ubwongereza nabyo byasabye abaturage babyo kuba bava ku butaka bwa Kongo cyangwa se bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iki cyo byaba bivuze niba abantu bari nibivuze ko muri Kongo hadatekanye, ubundi bari basabye abaturage baturiye mu mujyi wa Goma ko bava mu mujyi wa Goma, bako Goma idatekanye. Batugana ku musozo rero wenda wa kino kiganiro twagiranaga, twasuye Steven we mu rugo kugira ngo tuganirize, twajya tuvugana nawe kuri telefone. Ayo turavuga uyu munsi reka tugire gute duhure nawe noneho tuganire ibyo bita imbona nkubone inyumva nkumve. Sinzi niba wenda hari ikindi warenzaho cyangwa se niba twagana ku musozo. Icyo ngira ngo mbwira abantu ni uko burya intambara irasenya ntabwo yubaka. Byaba byiza rero abantu bagiye bakemura amakimbirane mu buryo bwiza, byasabye ko abantu banza kurwana. Ikintu cya kabiri burya inshuti, umuturanyi inshuti y'agahato, ni umuntu uba ugomba kubana nawe uko yaba ameze no kubyihingamo. Ariko nawe utanyumva ngo ndarasa u Rwanda, sintekereza ko bafite izo mbaraga. Asundi nize nyungu baba bafite, nange sintekereza ko bafite izo mbaraga. Izo mbaraga ntazo izo mbaraga ntazo rwose. Asaba niba M23 iri kubavudukana ikaba igiye kubafatana Goma, gufata u Rwanda nibyo byaborohera. Ese gufata u Rwanda na M23 bahuriye ko M23 ari abakongomani bavuga ikinyarwanda. Naho bahuriye no kuvuga ko ni nk'abaturage banzwe na leta yabo ikaba iri kubarwanya. Ni nko kuba ufite abantu ukavuga ati uyu nguyu ngiye kumukuramo ndwane nawe ntago ari uwanjye, ahubwo ukamutwerera undi mubyeyi. Ni nko kuraga umwana wawe urubanza rwakunaniye. Nta kibamuhaye. Reka mbashimire aho twabanye. Steven wakoze cyane. Nawakoze. Ariko mbere yuko tugenda wenda reka tubanze tubabwire DH Prime Hub ni German Language Academy. Iri ni ishuri rikwigisha ururimi rw'Ikidage, bakorera mu murenge wa Kimironko, ni mu karere ka Gasabo, ni ku muhanda wa mbere ku gipangu cya 12. Angaha uramutse ugeze aho bita ku murenge wa Kimironko, ugeze ku Isangano, ugeze aho bita kuri Sofia, wabaza wese yagira gute yahakwereka, ukagenda ukiga ururimi rw'Ikidage. Bagufitiye Initec izatangira mu kwezi kwa kabiri, kwiyandikisha byaratangiye, bizarangira ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa kabiri. Hanyuma ni Initec bahariye rero ukwezi k'ubutwari, niyo mpamvu babashyiriyeho promo cyangwa se promotion bita Hero Promo. Uzajya wishyura amafaranga 100, kwishyura amafaranga 50 y'ibikoresho, ubundi kwigira Ikidage level ya mbere cyangwa se A1. Bahamagara kuri 0790939824 baguhe ibisobanuro, cyangwa se we wakwiyandikisha unyuze kuri register@dashplanhub.com ubundi wiyigire ururimi rw'Ikidage. Andi makuru nababwira no ko bamaze gufungura ishuri mu karere Ayandi makuru nababwira no ko bamaze gufungura ishuri mu karere ka Huye, ni mu murenge wa Ngoma, bakorera mu nyubako ya Arsenal Complex kuri etage ya 2. Angana rero bafite German Language Academy Huye campus, nabo bakigisha ururimi rw'Ikidage. Iyi promotion rero yo kwiga mu kwezi kwa kabiri, mu kwezi kwahariwe ubutwari cyangwa se kahariwe intwari, bafitiye promotion bise Hero Promo, aho wishyura amafaranga 100 ukiyongeraho 50 y'ibikoresho, ukiga ururimi rw'Ikidage muri level ya mbere cyangwa se icyiciro cya mbere A1. Bahamagara kuri 07132324. Iyo nimero iri no kuri WhatsApp rero, ushobora kugira gute, ushobora kuba wabandikira mu gihe ubahamagaye ntubabone, cyangwa se wiyandikishe unyuze kuri register@dashplanhub
akadomo com. Ja Bless Nyagasana akomeza abarinde muri gukora bikomeze bitera imbere.